Hi, welcome back. You are watching PAX UCC Television. Never miss a moment. Please consider subscribing and liking the video. Together, we will spread the gospel. Enjoy the video. Christus, ek wil vra dat ons baie nader aan mekaar moet skep. Terwyl ons nog vir so 5 minute die Here se naam sal loof deur middel van sang. So skep asseblief baie nader, is koud vandag. Jesus, my heiland, hy is alles vir my. Jesus, my heiland, hy is alles vir my. Hy is die Here van die dade, die blank word is gered.
want us to sing this next song, Let Your Living Waters Flow Over My Soul. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, Holy Spirit, 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 Spirit. Come now, Holy Spirit, and take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubt and fear and take my pride. Draw me to your love and keep me by your side. Jesus, Jesus, Jesus. Pray to the Father, gentle Spirit, 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 Spirit. Give your life to Jesus, let go your soul. Let him take you in his arms and make you whole. As you give your life to him, he'll set you free. You will live and reign with him eternally. Jesus, Jesus, Jesus. Go to the precious Spirit, 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 Spirit. Baie dankie familie, u mag maar sit. Week van gebed is 'n tydperk in die Christelike lewe, in die Christelike kalender, waar ons as gelowiges maar net weer by mekaar kom en ons geloof kom hervestig. In hierdie tydperk waarin ons leef, is dit soms so maklik om vasgevang te word deur die daglikse ding. We have become so comfortable in our daily lives that we forgot to live a life
that God has called us to live. And that is why the week of prayer is so important. That is why we decided that this week of prayer is going to be different. That this week of prayer is also going to be a week of repentance, a week of fasting, so that we can reconnect our relationship with God, so that we can mend and fix the broken relationships. Dr. Eerwaarde Arthur Leroux eens gesê, dat aan die beginpunt van ons verhouding met iemand, dan is jy so verlief op daardie persoon, dat jy vir hulle sal sê, pas op, daar's water, jy gaan nat word. Maar later in die verhouding, dan gaan jy sê, hoekom is jy so lam? Hoekom is jy so oorlams? Jy het nie eers die water gesien. Dit is waarvoor hierdie week van gebed daar is. Dis om daardie dinge weer reg te maak. Dis om weer te kom op daai verliefdheidstydperk in die verhouding wat ons het met God. Hebreërs 11 vers 1 tot 3 lees die volgende. Die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat nie gesien kan word nie ontstaan nie uit die sienlike dinge nie. Wat hierdie gedeelte beteken, is dat wanneer ons kyk na die skepping van die aarde, het God nie fisies sy hande gebruik om dinge te maak nie, maar hy het woorde gebruik, die onsigbare uit sigbare dinge kon doen. Kom ons sluit net die oë. Here, vandag kom ons na U toe en ons kom as nederige mense. Ons kom as mense wat besef dat ons geloof gefestig behoort te wees in U. Ons kom as mense wat besef dat U vir ons elkeen 'n taak gegee het en dat ons daardie taak vernalaat het. Ons kom as mense wat besef dat ons nie elke dag doen dit wat U van ons verwag nie. Ons kom as mense wat kom om weer eens ons verhouding met U reg te maak. Ons kom as mense wat besef dat ons nie 2026 sal kan aanpak sonder U nie. Here, so ek nooi vir U in hierdie diens in. Wees U saam met ons en wanneer ons later 'n bespreking sal hê, sal U vir ons lei in daardie gespreksessies. Ek bid hierdie dinge in U naam alleen met baie danksegging. Amen. I want us to sing this next song. It's well known to us. We have come into this place to gather in His name and worship Him. We have come into this place together in His name and worship Him. We have come into this place together in His name and worship Him.
Okay, so familie, aangesien ek solo vlieg vanaand, sal ek sommer die aankondiging so ook doen. Ons gaan van vanaand af elke aand om 6:30 by mekaar kom. En ons tema vir ons week van gebed, of daar's 2 temas. Ons eerste tema vir ons week van gebed is Empowered by Faith, United in Purpose, Transforming Communities and System for a Hopeful and Just Future. Ons volgende tema is, kyk, ek wil iets nuuts doen, maar wat verwag ons as ons dink aan iets nuuts? Ek gaan dit weer vra, of ek gaan die temas weer haal. Empowered by Faith, United in Purpose, Transforming Communities and Systems for a Hopeful and Just Future. Tweede tema, kyk, ek gaan iets nuuts doen, maar wat verwag ons as ons dink aan iets nuuts? Môre aand word ons gelei weer deur myself, en ons gaan kyk na die tweede gedeelte van dit wat ek vanaand kom hanteer. Vanaand se tema is Empowered by Faith. En my tema waaroor ek met u gaan praat is neglecting your calling. Neglecting your purpose. So môre aand natuurlik gaan ek kyk na United in Purpose. Die week van gebed, familie, is iets wat reg oor die Suid-Afrikaanse synode en die UCCSA as geheel gevier word. Dis 'n week wat die inleiding is tot die Verbondsondag. Dis 'n tydperk waar die gemeente bymekaar kom om hulle geloof weer te hervestig. Die week van gebed behoort 'n tydperk te wees waar die gemeente gelei word na die verbond wat gesluit sal word op Verbondsondag. Week van gebed is 'n tydperk waar die gemeente weer eens kan kyk na die dinge van die vorige jaar en beplanning kan doen vir die huidige jaar. Week van gebed is 'n tydperk waar ons behoort eerlik te wees met mekaar. Week van gebed is 'n tyd waar daai ongemaklike vrae gevra behoort te word. Week van gebed is daai tydperk wanneer ek en u vrede moet maak as ons nog nie vrede met mekaar het. Week van gebed is die tydperk wanneer ek en u moet vra dat die Here die kerk moet lei, spesiaal binne die konteks van die Pakkelzorg Congregational Kerk. Week van gebed van 2026 is die tydperk waar ek en u mekaar moet vra, wie gaan ons beroep as ons dink aan 'n leraar? Watter tipe leraar gaan ons beroep as ons dink aan die beroepstydperk? So dit is waaroor hierdie week van gebed gaan. Ek wil vir u uitnooi en ek wil vir u welkom heet. As daar een ding is wat nie 2 is nie. U is hier vandag met 'n doel. Ek is daarvan oortuig dat die Here elkeen van u uitgekies het om vanaand by die openingsaand van ons week van gebed behoort te wees. Nou familie, ek sien uit om te begin preek, so ek gaan nou net vra dat ons ons laaste lied sing. Dan gaan ons die openingsgebed doen vir die week van gebed en dan gaan ek begin preek. Ek wil vra dat u solank u Bybels sal oopmaak en u hoef nie te skrik nie. U kan die Bybels oopmaak by 1 Samuel 17 vers 1 tot vers 58. 1 Samuel 17 vers 1 tot 58 is ons skriflesing vir vanaand.
baie welkom. Oudie en Antie, julle kan nader Stef asseblief. Familie, ek kan vra dat ons die volgende lied sal sing uit vrye bors uit. En as dit vir u 'n lied is wat met u praat, u hoef dit nie een keer te sing nie, herhaal hom. Terwyl ons onsself voorberei. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in God's presence on holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in God's presence on holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in God's presence on holy ground. Nog een keer. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in God's presence on holy ground. Baie dankie familie. Nou u sal opmerk in die kerk dat hierdie is iets anders. Dis iets wat nie van tevore in die kerk was nie. En ek gaan myself verduidelik waarom ek gedoen het wat ek gedoen het. Die week van gebed is vir ek en u wat bereid is om te erken dat ek en u in ons lewens wagseisoen is. Die stoele wat hier voor is leeg. Dit simboliseer die sitplek wat ek en u het in die lewenswagkamer. Die lewenswagkamer wat beteken na die wagperiode breek daar iets niets aan wat ons van gepraat het met ons 212 se bestaanjaar. Die wagkamer is vanaand die simbool dat van hier af vorentoe die guns van die Here op die lewer is. Die wagkamer is vanaand hier
om te simboliseer dat vanaand dat ek en u nie meer dieselfde is nie. So weer eens welkom en voel vry by ons week van gebed aand 1. Ek wil hê ons moet ons week van gebed amptelik open met the prayer for the opening of the week of prayer. En ek wil vra dat u saam met my in die gebed sal bid asseblief, en daarna sal ons die Onse Vader bid. Loving and good God, you have brought us Onse Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Geef ons vandag ons daglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergeef. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Baie dankie familie. Ek wil weer eens herhaal, vanaand se skriflesing is opgeteken in 1 Samuel 17 en ek gaan net 2 verse lees. 32 en 33. 1 Samuel 17 vers 32 en 33. Goeienaand, familie in Christus. As u hiervoor die skrif het, lees dit as volg. Versie 32 en 33. Vers 32. En Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed nog nie ter wille van hom sink nie. Die dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul het vir Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun en hy is 'n krygsman van sy liggaam. Dit is die woord van God. Nou familie, goeienaand. Dit is wonderlik om saam met u te kan vergader vanaand, die eerste aand van ons week van gebed. Vanaand is my tema, soos u kan sien, neglecting our purpose. Vanaand se oordeenking is gebaseer op die storie van Dawid en Goliat. Now we all know the story of David and Goliath. I want to speak to you tonight about something different than the narrative of David and Goliath.
David was a very young person when the story took place. Tonight, I want to guide us into the direction that David was not alone when fighting Goliath. David probably shook in his shoes when he came across this giant, when he saw Goliath for the first time. David, for some odd reason, picked up 5 stones or 5 pebbles. Now, there is really no reason in the Bible as to why David decided to pick up 5 stones. I was battling today after I had done the opening at PPS. I asked myself, why only 5 stones? If I see a giant, I would pick up a buckskin. He picked up a pebble. I would pick up a blockstone to throw at this person, and he picked up a pebble. Why is this boy picking up pebbles to fight a giant? Someone who is much larger, someone who is much stronger, someone who has much more experience than him. He decided to pick up pebbles. Saul didn't want David to go and fight this giant Goliath. Saul said to David that Goliath is too big and has much more experience than him, and that David is still a boy. He is still too young to fight Goliath. I think that Saul was very concerned, like me and you would have been concerned if we would have seen a young boy wanting to fight someone double the size, someone double the age as him. Earlier, the church secretary, Sam, came to me and he spoke with me of his concern that he has of me being overloaded. So it is a human thing to speak when you are concerned of things. And Saul was very concerned because he would have lost this boy in the battle against Goliath. As the chairperson of the youth, I would not allow the children who is under my care to be misused. So it is a normal thing to do. Odie would not allow anyone in this church to be misused. The church secretary would not allow anyone in this church to be misused. So we can see why Saul did what he did. But Saul did not know that David was never alone. David had an upright majority. David had this upright majority not because he picked up the 5 stones. Even if he picked up a buckskin or a blockstone, he would not have had the majority that he has. David had the majority because he had the most high, the greatest, the king, the might behind him. David had the upright majority because he was not alone when he went to Goliath. These 2 characters in the narrative represents me and you. Goliath represents the
excuse that me and you have for not doing what God is calling us to do. And David is representing me and you, feeling so small in comparison to the circumstances we surround ourselves with. Soms dan voel ons dat ons is te klein en die omstandighede waarin ons geroep is veel groter. Baie maal wanneer ons iemand nader om te kom vir leierskap, is dit die een ding wat hulle sê, ek is nog nie gereed nie, ek is te jong of nog nie nou nie. That is why these two characters represents me and you. Us not knowing that we have the upright majority, that no circumstance in this world would ever be far greater than us. This week of prayer and fasting is a time to say that Noah, I am too far from the place where I should have been. It is a time for me to say, Noah, it's time for me to get up, because the Lord is calling me to fight the Goliaths of this world. Me and you, dear friends, have started to neglect our calling because we are too scared to do things alone. But we forget that we are never really alone. The church of God has become so comfortable that we don't even strive to do what God has called us to do. I want to compliment the COVID-19 pandemic because it did something very great. The COVID-19 pandemic has showed me and you who is really that committed to attend church. Die COVID-19 pandemie is daai een ding wat vir ek en u gewys het wie regtig nog in die kerk behoort te wees. Want dis nou al 6 jaar nadat daai COVID-19 pandemie uitgebreek het en nogtans is dit die verskoning wat ek en u gebruik om nie op te kom nie. We have gotten so comfortable that a Sunday became the day that we decide to sleep late. Sunday became the day that we decide that 10 o'clock or 12 o'clock will be the time that I get up. A Saturday is fine getting up 6 o'clock, 7 o'clock, but a Sunday is my resting day. We have become so comfortable that the words empowered by faith does not apply with us anymore. Because what is a church empowered by faith? A church or a people empowered by faith is a church or people who knows that God is the source of everything we know. A church empowered by faith is a church who knows that we have an upright majority, not in numbers, but in might and in strength, because God is standing not before us, or not just before us. God is standing before us. He is standing behind us. He is standing next to us. He has already fight the fight that we are so caught up fighting. That is a church empowered by faith. A church empowered by faith is a church that is willing to leave everything behind because we know that God is going to do something far greater for us. A church empowered by faith is a church who will allow us to leave our old traditions where it should be in the history and prepare ourselves for what God is wanting to do for me and you. A church empowered by faith is a church who will reach out with open hands, not holding on to something. A church empowered by faith is a church where we will shine the light on the corrupt leaders in the church.
is a church where me and you are willing to say, sorry, I have sinned. Sorry, I am wrong. A church empowered by faith is a church where me and you are willing to say to each other, come and pray for me. I am not where I should be. A church empowered by faith is a church where I can call Auntie Alette and say, Auntie Alette, come pray for me, please. I am at a state where my circumstances are too lonely for me or are far too great for me to fight alone. A church empowered by faith is a church where me and you leave our egos behind. A church empowered by faith is a church where the person who stands on the soup of Umgavi is invited to sit next to you and me when it comes to the communion table. A church empowered by faith is a church where me and you would be willing to give our last for the next person. A church empowered by faith is a church where me and you are willing to take off our coats, to take off our blazers, to wash the feet of those who need it most. A church empowered by faith is a church where we fulfill the liturgy, the theology that we teach when we give communion. It's a church where me and you are willing to say, I love you with the love of the Lord. It's a church where me and you are willing to say, Auntie Katie, I love you. A church empowered by faith is a church where me and you are able to live with each other. A church empowered by faith is a church where everyone feels welcome as soon as they enter the door. A church empowered by faith is a church where me and you would think back of covenants that we have made and be honest with ourselves and say that the covenant or the commitment that I have made, I have walked and moved far away from what I have promised to God. A church empowered by faith is a church where weather does not matter, that I would still come up to do what God has called me to do. A church empowered by faith would have been a church that is full tonight. A church empowered by faith is a church where we would not gossip after church service on a Sunday and say, wat het hy weer beter geraak? Waarmee het hy in homself weer besig gehou? Het jy gesien hoe hy het geleef? A church empowered by faith, Odie, is a church where I can come to you and say, I need help. A church empowered by faith is a church where me and you, my dear brothers and sisters, are willing to fight the Goliaths of this world, because we know that we as Davids are not fighting this alone, that the Most High is with us and that we have an upright majority because of Him. Behold, I want to do a new thing. It means that me and you are willing to take tonight and say, I'm going to leave everything of 2025 in 2025. And I'm going to reach out for what God has in store for me in 2026. In conclusion, a leader, a people empowered by faith is a person who is willing to say that my old habits, I will leave that where it should be. And I will start doing things in a different way.
I would start mixing the pot so that God can do something new in my life. Empowered by faith. Behold, I want to do a new thing. That is tonight's short word of devotion for me and you. I pray that the Lord would bless this word and that He would give us hearts that are willing to be empowered by faith and to do what He is calling us to do. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, let us pray. God of grace, God of glory, we come to you tonight as a church, and we say, God, please empower us by your faith. We come to you as a church and say, God, take away the egos that we have. We come to you and we say, Lord, please guide us in 2026. Please, God, be the center of everything we do in this year. Here vandag, kom ons as 'n kerk en vra dat U ons sal bind met daardie goddelike liefde, dat ons werklik waar geanker en gemotiveer, bekragtig sal word deur U geloof. Here, wees saam met ons waar ons in die volgende gedeelte van U diens sal doen, dat U self aanstuur sal wees van dit wat nog volgende gaan gebeur. Ek bid dit in U naam alleen met baie danksegging. Amen. Nou familie, ons week van gebed is 'n tydperk waar ek vir U die geleentheid gaan gee om enige plek in die kerk te kies. As jy daar wil bly sit, is jy meer as welkom. Maar jy is welkom om op te staan en te bid. Voel vry om te doen soos jy gelei word, asseblief. So ek gaan vir jy ons gaan so 5 minute neem om net vir die Here te vra vir my. Here, wanneer ons oomblikke van stilte ervaar, Here, raak ons kennelik bewus van U teenwoordigheid, Here. Here, wanneer U in teenwoordigheid is ook U Gees in teenwoordigheid. Hemelse Vader, Here, daar is vanaand die tonge en lippe om U die lof toe te sorg. Here, vanoggend het dat dierbares in die son sien opkom. Here, dankie vir ons uitgespaarde lewens, Hemelse Vader. Dit kon so anders gewees het, Here, maar U het 'n bemoeienis met ons as die mens, Here. Here, net vandag kon U 'n besluit oor ons lewens geneem het. Here, maar U het ons op so 'n wyse vanaand so in mekaar gebring. Here, waar ons hier aan die begin van 'n week van gebed is, Here, wil ek vra, Here, dat U hierdie gemeente op 'n wonderlike wyse sal seën, Here. Here, ons wil hierdie week ingaan as U nie saam met ons ingaan nie, Here. En ons wil nie van hierdie plek vertrek, Here, as U nie ons seën nie, Hemelse Vader. Here, ek dink besonder aan families wat vanaand in rou gedompel is, Here. Here, laat toe dat U Heilige Gees op hulle sal toesak, Hemelse Vader. En Here, dat U op U tyd die vertrooster sal stuur, Here. Here, daar is so baie tye
in ons lewens, Here, waar die woorde min is. Maar dan weet ons, Here, U Gees praat namens ons, Hemelse Vader. O getroue Here, ewige Vader, Here, aan U kom toe al die lof, al die prys en al die aanbidding, Here. Daar is niemand soos U, Here. En Here, ek kom vra, Here, dat U elke lid van hierdie gemeente aan die hand vat, Hemelse Vader. Dat U ons weer sal oprig, Hemelse Vader. Dat U ons sal afskik, Hemelse Vader, om die wêreld vierkantig in die oë te kry. En vir die Goliat te sê, die God in my is sterker as hulle wat in die wêreld is, Hemelse Vader. O getroue Here, ewige Vader, daar is so baie Goliats in ons pad, Here. Daar is so baie Goliats, Here, wat ons van stryd sal bring, Hemelse Vader. Daar is so baie Goliats, Here, wat U bedieningswerk skadelik, Here. Daar is so baie Goliats, Here, wat ons kinders se lewens aanval, Here. Daar is so baie Goliats, Here, wat ons gemeenskap aanval, Here. Daar is so baie Goliats, Here, wat nie vrede soek, Hemelse Vader. Here, ek kom roep vanaand, Here, U wat die almagtige God is, skepper van hemel en aarde, Here. Ek roep U Gees in wording, Here, om die Goliats te verslaan, Here, om U volk te verlos, Hemelse Vader. Here, want die volk het gekom om verlos te word, Here. Here, U vra dat ons versoen sal word, Here. En Jesus Christus het gekom, Here, dat ons versoen kan wees met ons Hemelse Papa. Here, kom asseblief, Here. Laat die Heilige Gees neerdaal op ons, Here, want ons het vir U nodig, Hemelse Vader. Here, ons wil 'n kerk vorentoe neem, Here. Ons wil 'n kerk oprig, Here. Ons wil 'n baken van hoop wees in 'n wêreld, Here, wat hoop verloor het. Here, ons kom na U toe, Here, ons kom vra, Here, net leiding, net krag, net sterkte, Here. Gee vir ons, Here, elkeen die nodige insig. Here, asseblief, Here, om die dinge van hierdie wêreld die hoof te bied, Here. Here, want ons mense word verslind deur hierdie brullende leeu, Here. Maar Here, U sê in U woord, die Dawid sal opstaan, Here, om die Goliat te verslaan, Hemelse Vader. Here, daarom kom ek. Here, en ek kom vra, ek kom pleit, Here, soos 'n kind vanaand, Here, dat U Dawids geslag sal oprig, Here. Nie hierdie keer net oor, Here, oor wêreldwyd, Here, wat sal opstaan vir U saak, Hemelse Vader. Want die mens het moeg en mat geword, Here, om U saak vorentoe te neem. Here, rig mense op. Rig jong mense op, Here. Rig ou mense op, Here. Rig manne op, Here. Rig vroue op, Here. Wat sal opstaan en sê, hier is ek, Here. Hier is ek, gebruik my, Here, om vir U saak te staan, Here. En ons sal uitroep, Here, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, Here, want daardie evangelie maak my vry, Jesus Vader. O Here, dankie vir manne wat sal vorentoe staan om te sê, hier is ek, stuur my, Here, want U weet die oes is so groot, Here, maar die arbeiders is min, Here. Here, stuur U arbeiders vir ons, Here, na 'n brake land, Here, waar die oes afgehaal moet word, Hemelse Vader, Here. Here, ek kom in eenvoud vanaand, Here, nie om te dink ek is 'n goeie mens nie, Here, maar ek weet, Here, dat ons almal afhanklik is van U, Hemelse Vader. Ek kom, Here, omdat ek weet, Here, wat U kan doen en gedoen het en gaan doen, Hemelse Vader. Dankie, Here, vir liefde. Here, dankie vir omgee, Hemelse Vader. Here, vanaand sal miskien iemand wat vasgekluister is, vasgeketting is deur omstandighede. Here, maar die aanhoor van U naam, Here, breek kettinge, Hemelse Vader. Maak storme stil, Hemelse Vader, Here. Kom vervry ons volk, Here, van bondage, Here.
Want ons is losgekoop, Here, deur die kosbare bloed, Here. Here, maak los, Here, dit wat vas is, Here. Laat die siening op ons neerdal, Here. Herinner weer ons, Here. Ek het julle eerste lief gehad, Hemelse Vader. Here, laat die liefde van bank tot bank, Here. Van huisgesin tot huisgesin, Here. Van gemeenskap tot gemeenskap, Here. Van land tot land, Here. Ons kyk in 'n wêreld wat in onrus lewe, Hemelse Vader. 'n Wêreld wat voor oorlog is, Hemelse Vader. Here, maar kom ek vanaand, Here, en ek weet die vredemaker, die God van vrede, Here, kan alles verander, Hemelse Vader. Here, U bly en is maar net 'n waarmaker van die woord, Here. Here, as ons U ervaar, Here, as ons lewe nooit meer dieselfde nie, Hemelse Vader. Here, kom so, Here, kom seën hierdie gemeente, Here. Here, ons kyk miskien nie uit vir iets niets, Here, maar openbaar U self weer aan ons, Here. En Here, U woorde kom vanaand met elkeen van ons. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, sal ek oopmaak. En ek sal ingaan en met hom maaltyd hou. Here, as U vanaand in iemand se deur klop, Hemelse Vader, asseblief kom klop in die deur, Hemelse Vader. As U vanaand klop, Here, o Here, dan vertrou ek die Gees dat daardie persoon sal oopmaak. Here, ek vertrou dat die Gees met daardie persoon sal werk om oop te maak. En Here, wanneer daardie persoon oopmaak, sal hom of haar lewe nooit meer dieselfde wees, Here. Want wanneer U teenwoordigheid is, dan gebeur dinge, dan verander dinge, want U maak alles weer nuut, Hemelse Vader. Here, wil U hierdie gemeente kom seën, Here. Wil U hulle koester, Here. Wil U hulle vasdruk in U bors, Hemelse Vader. Wil U van hulle se trane afdruk, Here. Wil U hulle verseker met hierdie woorde, ek sal julle nooit begeer of julle verlaat nie. Ek sal altyd by julle wees. Dankie, Here, vir daardie versekering vanaand, Here. Dankie vir daardie versekering, Here. U laat ons nooit alleen nie, Here. U is altyd in teenwoordigheid, Hemelse Vader. Selfs wanneer ons slaap, Here, hou U die wag oor ons, Hemelse Vader. Dankie, Here, dat vanaand dat ons U kan aanroep, Here. Dankie, Here, dat ons die tyd uitgekies het om in U teenwoordigheid te wees, Here. Dankie vir die woord, Hemelse Vader. En Here, kom seën ons, Here. Sak laag op ons toe, Hemelse Vader. Nie werk wat duidelik in ons lewens is, Here. Trek 'n bloedlaag rondom ons, in ons gesinne, ons huise, Here. Ag, my Vader, Here, lei U ons, Here. Maak ons ware disippels van U evangelie, Here. Tot die dag wanneer U op die wolke van die hemel sal verskyn. Here, dankie vir alles wat U vir ons doen, Here. Dankie, Here, vir wat U nog vir ons gaan doen, Here. Ek weet, Here, U het 'n mooi werk vir ons in stoor. Here, U het 'n mooi saak vir ons in stoor, Hemelse Vader. Ons vertrou op U, God. Ons vertrou volkome op U, Here. Kom, Here. Kom, Here. Ons het U nodig. Ek bid hierdie ding in U groot en heilige naam. In die naam van Jesus, die begin en die volëinding van ons geloof. Amen. Familie, ons kan verder gelei word in gebed en ek gaan die ouderling van die gemeente vra vir ons verder te lei in gebed.
ons sit. Hemelse Vader, ons is aan U voete van Here, omdat ons U so nodig het. Vader, want die wêreld, Here, bly glad te goed aan buite. Daarom kom word ons stil. Ons sit in afsondering, Here Jesus, om onder die geklank van die woord te wees, en selfs onder gebed. Vader, ja, Here Jesus, dankie vir die woord wat uitgegaan het. Here Jesus, ja, Here, so het U, Here, iemand gebruik, Here, wat deur ander nie goed genoeg gesien was nie. Maar hulle het nie geweet wat 'n verhouding daar was tussen hy en Dawid. Vader, daarom, Here Jesus, het hy vir die man gesê, laat die manne se geloof nie sink, terwyl hy teen daardie Filistyn gaan veg. Maar hy het gesê, Here, laat U dienaar gaan, om hierdie vyand te verslaan. Here, U het hom daai krag gegee. Ja, Here, hy het dink maar, Here Jesus, hy geloof gehad in U, Here Jesus. Here, het verbaas gestaan, Here, toe hulle sien, Here, daar val die bees. Hemelse Vader, ja, so kom ons, Here, teen elke uitdaging van hierdie lewe, ook teen die groot reus Goliat. Vader, ja, Here Jesus, dan raak ons beangstig. Here, ons vergeet, Here, wie met ons en in ons en saam met ons, Here, hierdie lewenspad aangaan. Want U sê dan, roep my aan in die dae van benoudheid. Ek sal hulle uitjaag, maar Here moet my keer. Here, ons eer U vir wie U is, Here. En dan kan ons nie anders, Here, om so, Here, na U woord te luister. Here, want wat U, Here, vir Dawid gedoen het, Here, wil U ook vir ons vandag. Dawid is nie meer daar, Here Jesus, maar U, die Here, is nog steeds teenwoordig. Here, U krag is nog in volle sterkte. Vader, daarom, Here Jesus, lig, Here, lig in ons gemeente en gemeenskap, Here, 'n Dawid van ouds op, Here. Here Jesus, dat ons sê, Here, ons gaan nie in my eie krag nie, maar in die krag van Jesus Christus. Vader, U is magtig, U is heilig. Daarom is hier, Here, niks en niemand wat met U vergelyk kan word. Want U woord staan vas. Vader, daarom vra ek, Here, ek neem U op U woord, want U is 'n waarmaker van U woord. Daarom, Here Jesus, weet ek, Here, hierdie uitroep van hierdie gebedsweek, Here, gaan nie ongesien voor U aangesig word. Ja, Hemelse Vader, van aanheen af, Here, waar U maak uitgeroep is. En weet eens die woord uitgegaan het, Here, tot wat U in staat is, Here, gee ons nuwe moed, ywer en krag om hierdie geloofsweg aan te gaan. Vader, daarom vra ek, Here, verlaat ons nie. Neem U Heilige Gees nie in ons midde weg. Here, want sonder U kan ons nie. Ons gaan die stryd verloor. Maar as U dan vir ons en in ons is, wie kan teen ons wees? Vader, baie dankie, Here. Baie dankie vir hom die U vanaand gebruik as 'n instrument in U hand. Vader, dankie, Here Jesus, dat U toelaat dat U in en deur hom gespreek het, om ons as volk te seën en ons te versterk. Kom, o Heilige Gees, word vaardig in ons midde. Ek bly dit in U groot naam. Net so veel dank sê. Amen.
môre aand af gaan ons begin met ons besprekings. Nou elke aand is daar 'n tema waaroor ons gaan praat en van môre aand af gaan ons begin om dit te doen. En is 'n manier weer eens dat ons eerlik moet wees met mekaar en met onsself. So ek nooi vir u uit om môre aand weer op te kom 6:30. Dan sal ons weer hier wees. En ons gaan môre kyk soos ek genoem het na die woorde United in Purpose. So u is welkom hier. Dan familie, ons het met leedwese verneem van die heengaan van broer Everton Wimber van week 13 en ons het ook verneem van die heengaan van Suster Anita de Silva van week 7. So ek vra dat ons ook in hierdie week sal dink aan hierdie families wat Saterdag voor 'n oop graf moet staan. When one light goes out in this world, a light goes out in all of our lives, because we are one family in Christ. So I want us to stand and in solidarity with the family who lost these lights. And then I'm going to ask Odie to come do the benediction for us. Let us stand in a moment of silence, please. Nós vamos sentar Deus Here sal u sien. Here sal u beskerm. Here sal tot u redding verskyn en genadig wees. Here sal u gebede verhoor en u vrede gee. En nou maak die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees sy bly tot alle ewigheid. En ons almal in die koms van ons Verlosser en Zaligmaker verwag.